Bulavinaka. I'm Nico Mbalnakonroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about it in Mbula FM. Set sana. Nadango Leonard Tulib, au wajib emba, ando talita na parong ng Mbula FM, balitin na bantuan na sir. Mbula FM, number 2 and sir. Ni sambulu binaka. Se kwengo na pakaleleka ni nonde tukutuku na bongende ndai. Era sana sanga ni gelenga takatale na wekanda ena muirani nonda bonua na ngole kinengo ni sala e malolo me baka ni saba kabina kataki kandola bana mateni tu ena mataka ni kuwa. Ndola bana ngoni salongo na ilulu ni mateni tu borenge mani marama katiki ni bebe katore kataki ni mateni tu ena muirani nonda bonua. Warita ko mani marama ni ngoni salongo erna pangataka e sibe ni ndono undolo na ndauti ndobu e malolo rasa ke kornumbu kana bebu ke beira ena non rabakauta na non riboli ena makete roteni onno undolo na bubale erando pangataka ena beisinga na ngauni salongo kawai tu levu na matambosi ni ndo bola tukutuku ena non bonua ena kena tomani tungana non rabakamabota kitiko na ndo bola tukutuku Goe salamuritunga nonna laubiri o Pranita Prakash endua na ndau bola tukutuku ena nonda tamba ni tukutuku ena kena ngauna e tauro tukukina na kena yalalo endua na kaibesu kamerungo dina nona kisi ena mata belewai ena noa laubiri na batu o Prakash ena tautu manibali ni belewai ia sianga ni baidora endua kana obisa kanduritu ena ngauna e adukina na beika ongo wareta o Prakash ni sa tikibu merere na ngole me laki tauri tukutuku mai ena matebelewai ena buguni beka e mai adu boa. Baritana presidente na matambosi ndo bole tukutuku Stanley Simpson nendo numera ndo ngarauni na ndo bole tukutuku me baka ni ratakataka tiko ena kiana baka kilai na be tukutuku kelsara ena ndo bonua. Wante tana tambani obisa ni sabo edori na be bangangai ena kisiongo. Etango magibinagatu na be idurduru kede ena ndo bonua. Gona vika e waritaka na bunlewani matambose ni somi badabadaba vishfana das ene katinika wal nimbose ka ni baka lislishe dake ena tamba ni badabadaba e sia ke na pasifika ka ba durtiko ena ngongo ena sese suba waritaka das nindina ni tango magibina tu na nondo bonua ie ndondonu men na vital not kitinga na kena sangai me bangangatu taki na tatango maki ena beidurdur ongo Rotani bitol ka walu na ibagelis lesi ni kastamba mai na pasifika ke yesia eratiko na mbose ka singa tolongo. Kinangito sa toka na nonda matatimile abitu ena ikatolo ni tombu ena sotsote ni Hong Kong Sevens ena bula mayongo. Viti e tombu bata kina timi ni New Zealandi welesi kina timi ni Chabani na timi ni Engilandi kanganga ena sotsot sauti e toka ni matay ni tombu kina timi ni Australia, Samoa, kay South Korea. Tokan ena ikarua ni tombu na timi ni South Africa, Canada, Kenya, kina timi ni Branse. Ia toka sara ni kauti-oti ni tombu na timi ni Scotland, Argentina, kay Rusia. Ena baidurtigo na sotsoti ni Hong Kong Sevens mai na ikabitu kini kadhiyo ni singa ni Vula Ebereli. May dabekiri na pagaleleka ni nonda itukutuku na kene kuri e raunio na siama na steseni na Mbula FM kina Radio Fiji 1 ni bukating naka. Sa Arnayanda, oya wo chonen rut kile bai buni moli rakira. Sa aama pinakantinda ng dawa ama na Radio Fiji 1. Kalau ngali baga penenu makaya macam na penantarwati ang dawaro na Radio Fiji 1 sa Dubai Beach. Oya wo labini na Mbuli mana Simba ondo talita kana Radio Fiji 1. Dalam ko police matawalu susungemba ang bula pat make Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nang Dubai Beach tinabonga ni BNN.